Oriya TV urubuhoro nakushimira umunonga ha program Reeba Ahindugire ndi Baitwabaabo kandi ninyenda kutwara umugisha kwakira mu district ya Ntungamo aiturugambira dachikeji turi mu Kyabukuju sero mu Kyabukuju ward mu Rubaare town council kandi district ya Ntungamo kuko nanagambira ndi Baitwabaabo kandi nyenda kwakira umugenyi wetu omwami Ndibarema wa Baitwabaabo izina rineringwa tinkumanya bani izina rumwe banabiro mu rumwe konka mukamariyo naje kurutushoboro mbwijire beito Montogu ni retired civil servant kakoro bwagombora kumara imyaka 17 no trained teacher ninga professional teacher professional farmer ubwa hata iturugambira no muhinji aharengo rwahigura umunonga arukuhinga omwani akahinga majani akarisa akakora buruchimwe cyona ine norutocha ine nezagonje aine mbweno no muhinji nkokorkura ekigambo so omuntogu no mukama wa company erikwetwa Ndibati and Coffee Estate ninjirana koko yekanya kiri omuntogu aha program nakushimirwa munonga ha program ya ninye nakira nyabo kandi tukwakira mu makageitu abo kubatinka kujya munaganje nyenka abo kwa nyine mugenzi wanje cyabaho mwashanga tarumu agire Kampala konkera izoba nazagaruka nyina amasiko muza no kurara ndero n'umugana nawe ntuza kumureba atakarugera kare bambe so twenzire tubanze twetegerezeje izina ryawe no bunaragambira barakutureba hine nko kuriringwa rishemeye kuba ari namakuru inyuma yaryo so nane nkushabora tugambira ombwijwire ekiriro kumanyisa utugambira ubwozarwa utugambira wanyu nabazire bawo ya webare mwenu Baitwabaabo nko kunana kwakire webare no kugamba amazina ganje yo wariyeti izina konka namazina ninyitwa Ndibarema wa Baitwabaabo agona amazina ashatu Ndibarema n'izina wa n'izina kandi Baitwabaabo n'izina aha hituri ubahati geneka yanje kandi igihe kwa wakigambire ni Kyabukuju sero Kyabukuju ward Rubaare town council umuyishaza area Rushenyi konka yindi kuzarwa umuyishaza area Rushenyi nitwa Rushenyi so ayindi kuzarwa nhetwa Kitojo seru Kitojo ward umurwo town council kandi umurhama east uberizoba wabuza kintu cy'amazina tiyo wo kubanza abo kuba bingi bakamanyira John manya Juliet manya ba mwenu kwari kuzama amazina gitu gekiferka bamwe bagabuza Ndibarema wa Baitwabaabo buzama mwenu Ndibarema ni izina ryanjye ryo buzarwa nkaba nimbagana na tata izina tata bakana bamweta Rozi ya Baitwabaabo mwenu wagamba Ndibarema wa Baitwabaabo abajungu nicoreka ngo abo kubana za interviews naragireho zona bambuza ari yago mazina so mwenu ni wabo kikiri kandi mawe abo kubogwe tata wakafa yakafa ku Rwanda 98 mu kwa katano kandi mawe warho na yetwa Dorothy Baitwabaabo nangwe ryo bwishikibaka we bamweta kabaraki abingi tubakurumanya no wito abaraki bono bamanya the Dutch yes mwine mwaka kwate na obwiro bw'abadachi buriyo babire bariyo mbyentaro so no shawo bwe mawe yazarwa bakamweta kabaraki konka amazina ge umutongore bamanyagwe aga Dorothy Baitwabaabo kandi nko kunagambira ukwe niyo ndukuruka so ukazarwa mwaka ki nkazarwa ebiro abina mushanju ukwa mushanju rukumo Rwanda nkaga na mushanju ubwa hate nandiyo nimbarira mushote nimburwe imyezi nk'itano n'ebiro nka 8 nkishuze imyaka yanjye 5 na mushanju yokuru turukuruza atindukubi so umukoko ryo mwana wakanga ningashubwo mwana wakanga mbeno witu tatana mawe bakabazireje tari ebyerigenda bakabazira abandi 12 abo jo mukaga nabishe mukaga
konka tukagira ikizuba bicyafaho bashatu konka bojo mukaga twena turu konko muri twena ubutire mabice nabojo ndizara rya katano oya hagati aho rwagataho okay so eka yanyu muri kuramuka mu bantu bamuringo ki aha cyaro bakamba bagamba huki mukama umubye byentura yobutunji mbeno kantani kirakenkereza itwe na tata nangwa nanye ntondi turi abanyakatoliki haza kandi byentasi yabihanke byo ryo no gamba shana kura batate nkuru babintu batugambara naho kwa ngo batate nkuruzo ngo bakakomoka bukoba ya Tanzania kare aho kuba uruganda rwitu turi abashambo hazabo umuryango gwarkweta bahwejo nambwe bari ahantu hingi na wana uhurizi Ndibarema gwabari yo mugabe wabuhwejo ugwe numwe muri batate nkuruzo so mbwe nukwe batata enkuru batambwire kandi kubahereze bagaruka beija nukwe tukatura aho wareba konka ndikuza kwitegereza nkashanga turi abahingi shanga turi abahingi ikintu cyente tukatuba turi nkobwe kureba bwija gashe konka tukaturi abahingi kandi nko kwa wagambo kacyabye umwani tataka ino mwani njyana kimumbi yatuyambere kushoma kwika ahituri akayi no mwana harurengurwa higuru gukagutarwa higuru konka kabagwime kandi norebo bwirobwe kuwa birobori yo mwesugwa kandi tata mwenu nimpurani mwesimza kuwa birobori yo mwesugwa wabiraguzo mwana gwe yaronda ho kute sente zubura rebo mushija bo mwesugwa mwagera ki aza mubisya aja mubisya nezo gundo umwaka aho kuboko so mbe naho abamwe twije twatungira ho chance ahubwo kubatata akangera ngo akashoma icyakana ubwire bakabatabone icyakana yes mbe nabwe ari cyo cyakana ki yashomire musha ubwire akantu bareba ngo hariho kwa nyonkaza kwetegereza tatakana akora umunguto konka kaza kwetegereza nkashangara inyampara headman ato munguto arukureberera barukingo mu yes akabaro ari headman nangwa kari yo mukama ubukama ubwire kandi ubwa headman kandi bano n'urwa mukagani bijana babahereze mizi abantu kure bano bija kusima barete nkuko no bamuha ureba turi ntwija nitwe turya hutu so nkwe mbera so mbeno ko aho mpawo nkwe muzehi yabirari atyo then yija ukama yamutwara onkayaje kumutwara kana biro mushija mukuru nashwire nazire nangwa nkana beno wagomborja kare mbuye ntatutaka ikiroko yona tugambire wagamba kushoma soka shomera kanki mbeno nkatandika ishomero rukumo rwena nshanju n'etano nubwe natandika primary yo kubanza kandi nshomera umuri umwanya nabagweta Kigarama umuri Rukon West ubwire kere church school nashomera ibirasi bibiri de naza rwo primary school rukumo rwenda kinana na gumwe na mari cyamushanje kinana nebiri nubwe nazo musiniya naza kitabi seminary so kitabi seminary okana ndako mfaza wakigarukamo namwe nkaferwe kwashire abo uki ibyabireho no buza abutwabiye twine konka kana shanga niyo sheme kubyetebeza konka abararabireyo nibamanya ngo nibabitanguhi akwani manya ngo mwaka gwitu twetandikire twatuhendire abana twatandikira abana kinana mukaga mwena mukwenda kwa abafana konka abajwire bakaba bashatu what bashatu it's unfortunate umwe yabakafa kama mweta father mukama Evarist kana arga kashekuru kandi ubwa hati abaruho umwe parish priest wa Ntungamo na yitwa Father John Baptist Musime
undijo wambwe ta father Mugabe Gervase mwe n'abantu bashatu hati hakabaho cy'abana wajanga mukamara kinana na twatu turi abana kinana na mukaga hajwara abana bashatu abahirize bakajwa baheza bashatu so abana kinana na bashatu batura mbwenu kahinde birungi byensi mbwenu ari kituru kweta vocation urweto nozayo konka urweto rwawe hina rukubaruri so rwawo kashangarura aha hindi so ejemerme yindukora ninjara nuko kwembe aho kubatwina konka hariho priests bingi bine bintu bine ntoke bine farms bine urweto rwarutagumza muna nebyo kabigira kashe mbwenu ubuntaragireyo tinkajya nkainza kubigira tinkamanya abariyo yaba babyina konka ahindi tinyine nshonga aho kuba nindeba nabandi abutwine nabantu bamani actually ndiyo mumbata yine mani mingi hano witentire buryo wamani amwe ba jaji abandi ba professor abandi ba DC ba kao bitiyo abingi yuko barabati umwaka gwanyu kagare kuzana so mbenu then wanumbuzo okubankazo cyane so warugire kitabi seminary waje kunarugireyo beija nkarugayo turukwendera sene tamu tu ya sene ya kashatu then nija nazar ko secondary ububwire nangwa bakabampira umwanya sente kagwa onkamuze yaja atogaruko kwe hariho sene ya then na Europe so ruko niyo nashomire kweza sene ya 4 then kashomara yo na A-level so kuna herize sene ya mukaga mukwa ubwire twatubuza ubwo mukwa mukwa katano A-level so naza NTC Kabare ubwire twatucira bari government yabeneye kwataraho ekushomesa ekurisa ekwereza nenshako twatujaza buku allowance za transport so neija lokumo Rwenda 9 nubwe naheza nyikiriza tumureho ntugaruka nkatandika korra government kibanzo kwa mushanga obo washoma obushomesa mu subjects zira nkanshomere hatebe bitakwasente nkanshomere arts aho nkanshomere history na CRE nyine nabantu binja bunashomise nimbareba bamwe noreba bayenda kura kundabaho ushanga njyantu umubire kibana mu shimwe kari hakatarwe karahaki takuchoho imwe mwaza mbajyantu batandike kutembe inshozi nkese zindi kutemba ubundi bakayihama amagara sure okay so kuwahereze Kabare NTC yes iyo umwanya gogo kubanza guhakorera mu kaguru nangwa bakaba unahereze ubwe no manya bakabija batangira NTC bakuba kwata abashomesa barbake twatorobake so nyowe nkankwasurwe headmaster wa Kazu secondary so baba niyo banga Kabare kuzakazu yes ko nganda kaza yoga nkabandi gambarra ndukuzabushenyi kushoma ndeboro urguto n'urutora zibanda ubwo buriyo burwero rukubi konka cyamate bakana banyenda niyo nakore school practice yanjye yapwe urahama secondary bakana banyenda urukono bakana banyenda narushanje nkanaje ntereka nzi hari natemba nagenda kubahirize kumpereza ahindazi by the time I reached there nkanashobirwa umuhanda kaguru mubi twantugenda pick up kunaje kurenga ibanda ntema kagwaje gutenga aho harere komao so nazayo nararayo nagambira headmaster ntinyonare kwata bwenu rero nyunka ba no musekendwe no munchihona kandi umuzana murungi wa volleyball kwa nkabashangano bazana aho muri zashanka mwenda necweka hagera side yagera mu gap bakabata kumanya ntinze munguzamo kunagire mu volleyball inazanire bareba no shaya ya so kutwahirize headmaster mwe yanjura antwaro we
kuna mugamenta tkonka ntiyo nare mwat atobona kurebire so nkaba kweshengereza mpora so aibwagiye kusesera nkarayankereza yahandikaho twikereza nangwa ahandikeho ngo bijwire kandi yakinkorera bambi nija naza rukona gaine so rukoni niyo nashomise kuiha rukumo rwenda cyenda umukwa mujanjo umwe kwisya ebiro 2008 no it was 31st by the way January 1995 akwandwe nini switchinga ndukuzo mu administration. Okay. Hata administration you watch ta hamu. Bongo wawabuza kushoma bisha nangwe mbanze marira. Aho kuba kunagira mu gihe merumo tenayiyongera kushoma. Na mare myaka 11 ndakongireho. Beija ibyo bitwatwa kuze bya administration atanuka kuraba mako kugira ngo haza wote ne degree bwagomborana orgamu kandi ndukuza mbakani wendo wasine yakana so nyo wagire munyine diploma nkaba nshomere ukano shori or over qualified nubuni nkandi over qualified so nashara munaza kushoma nangwa na nkashomera bara mu university igihe akabari nashomire bachelors umurishi nkagumza muri education abo kubaka mu Rwanda muri Ntungamo urunta kwenda kuza muhati so kuza yukwanje kakutakwendwa so nashara mungu naza yunani nshoma ndukongera abe nahereze nikibasa kunyanguhira konkai nagire kuhereza kwa twija twa graduating mu kwa 2015 aho kubana restructuring ekija yankwataho kamarebero bishatumanya bambingira mu rumo restructuring konkai kirungi kuza kubitamo ebyo ngabwa natunge bachelors then nana konkankargayo ndukujya nti mwene kinda akore ngeze hunyongera kushoma ntindike kuza minimum kareri endwara so aho no nagenda haka nkanze konka kutwabire kunabe ndiyo ninza kuza kushoma bagira ngo haza nkanyenda kuza masters bagira ngo wabo tine certificate yalo ubwagomborera na wabza muno utaha so nashara munaza nkai naza erodisi ubwire keta kagizira amataji kaza erodisi nyine Kampala nayo bwe kane gwisa shika iriya konka twaze twashoma no it was just mwene kaye eshemere imyeze eshatu konkitwa kujya ngo twanshome express twatumare kwezi uko konko kaba umutwe koza kubyama umutwe gwenda kujuka but twija twashoma twaheza kujya ngo nze ko yongera kuri ngo haza bamagombora nubwo hata hambona bagiga hari wajijuka president ayize 2006 ngo cyankwanze twaza cyankwanze twagitere imyeze so kunarijeho no nabeni inshara mu kanza masters. Okay. So as a masters ho ashoma yuki yonkashoma development studies nkashomera Uganda Masters University mpozi ngakuna imazire mu akagumwe na yishanga ndikwenda mu postgraduate diploma haro banywani banje abo nabenyene abo twitubana tuganira kandi tugumza mu tubishoma hamwe so nashamu na enrollinga UMI Ghana Management Institute na za postgraduate diploma ya Human Resource Management. Okay. Na mwene diploma ejo na masters nkabijwara umwaka uko gumwe. Nkabijwara umwaka gumwe 2010 kuba diploma tukajijwara mu kwa kana masters twazijwara mu kwiko. I see. Konka nkobwe nkabane ndukuranye na nguntaye urukwenda kuhumura ndukwenda ngumpumure hato takahumwiri bazo tugambira ko wagira mu administration mweno ubwebembezi ondo ruhangana abakutira abo kuba ninjuka ndi aerodi anankandi kabare kunashyikireyo nkakayuncererwe sande nk'ibiri tukanturara muhoro bakugeta Mandela angu muronde abebembezi unanimous rebona baje nguninye bakwenda nkaba nkandi tingumanya bwenge naba enjira na size I don't know nkandi kache hazobo bwire height yonje yo kabero then
umusekendiya twaza kaguta horu niyo yabene kizayo obukare nayo bampa bwa chairman kutabintu heza nanka bampereza bwa chairman bwa electoral commission aha NTC ya nangwa twahindura byinyi mene kunayizire rukumu rwenda 9 hacyenda nebiri hagabwa ntenda kuzamu okuronda RCs RCs obubwire zikazire za RC so mu cyenda na gumwe amuhero omwe nko kwikumi na kumwe twasha mukuzo muzaka kuyega we bakaba namwenda nkankira umuto nazo mbantu kandi narabankereza cyenda nebiri nko kubanza mu bururu twabuzamu naraha 1 naraha 2 naza hatsiri kansara shibye bikabikiruho bikabitaro sagomboro kanuza ati mukamuza yo mu mwenda burkurugomurka kumwabe mu kikagombora mwenda kurigire remero ko kuyabene baneyingana hati hakaruho imyanya mwenda so kabusha bubururu muri yabo ugo urukwenda hati bakutera karuru hati nkanye planning nkunda nkebe byanyu byamakuru niyo cyanjye nkanyenda mwene manywe abo kuba nkampurani nchetenga munonga na tata kiroho ntitatabye na manywa hahi ntumkamakuru nankwasa nkamanywa harukiraho so nyo nashaba wa secretary for information nahirwa bagera ki babuko kunabe mbugire mutwatwahiza nko mwakogo cyenda nebiri muko aho mwaka ukagutaka hwira kushaka nyakera ninjyano gimanya nyakera twagira ngo yico hatwagize ngo yerugeho kubagikirize baje mutugarukumburu so kunagiremo na this time round nashabo bwabayishyamanye babumba na kunabugiremo twija twaza abantu tuza umbintu byasiye no masi yo kuyabirero kariyo rwanju hati itwirohama twatuye nebwari bibiri icyo mugenzi brigade ya Kamwesiga naho nare buruzindana nyo naba wa ruzindana wabira mukamanje chairman we yaboha wa Kamwesiga konka group yanje twaba abantu mukaga yana bahagira ruzindana abana bahagira Kamwesiga mu executive baba bashatu so nagira amani gakanye nayishanga naba ninya nakurra gureta rukoni ubwe rukonejo ekabero mu okora kureba kitwe town council rukoni west rukoni east rugo town council izo zone keriye gombo rege so naba ninya nabikurra so ninjira okumanywa kwanje kwayonja now twabe turigiro mbyo bururu kandi twitarabireho district yitu eje Ntungamo nari nubwo yabe neza hata bad batayizinga nkanko kuna nakugambire bakani benda ibitabo bice ngabo ndio wa diploma ngamwe nekize kunyamba no kugira ngo ikigari cye nabendo kikakirabire kandi abu nangwa no abari chairman wa service commission namwe ni musima omwami to muhozi nwe yabe nakurra ururu bwa ruzindana ahabwisha za Lyon niwe ndukura rukoni kandi yabe nekera yombi so twaprayinga twaza no nagereye nkahi ubwagombora deno bwabaye chairman kagira ki ukabureko okay nyikereza tumureho ntugaruka so kuba kwiro bwagombora wakora nkahi obwagombora bwo murundo gwo kubanza ya obwagombora nkabutandika kibanzo kwa kabiri rukumo rwenda 95 barukohereza ye ubwire nkanye nemyaka nabi namushanga nabi bantuma bwongera ikeriye gombora mpango munonga ati norebe cyanyagwirwe nayo biha muza town council biha muki so banyo nabandise niyo nabandize nakora no bunda intarakoze ubwire bwingi
then wangumize mungambe n'ahandi aho so ko warje bwongera waze ko nagiye bwongera bantu makibasi w'amabondo no mahere naza kibasi nayo nakorayo kibasi banyihayo bantu ararwikenuro okay then rwikenuro nabo bururo bwo wahurire wabahuriro ubwa buri kuna karazarwe muri Ntungamo bukaba nino garuguru azobwe kandi wagombora wa rwikenuro okay so wahurire ebyo bururu byagero kubyashisha izina ryawe ninga mwene gwamaze magaruho niho nkani mpagira buriko azobwo bwiro ijuke civil servants bakani bikirizibwa yes even bakani bashaba no bururu oh really yes mwisho muramuzi wita abusera aha akari cancer kali district cancer na ba master bakaba ba cancer yes okay no habari security kari so na tuteka unoro rwanjo rwagira omwe norwe bagirire ngo waba uri civil servant so nyonkani mpagiroha buriko azego mbere nabendumu niyo umwami karazarwa yabe nakiza mamani ikunka icyo kikaje okwana nkantaru kikakitine njo kunka kutwa herzo bururu abwe nshonga ningereza biziri administrative banyayo then bantwara nyakera okay naza nyakera amarayo kamari myake na by the way nyakera ngo yabetandikire angwa tukajeo waba wazo mwanya gutandikire ubuzima nokore kintoro ya cyarebe bankanyakera second radio rukurra ibyo niyo nabagenzi banje bake nitu twagize nitu brain zeze behind that bandi ngirwa rutkantu panje so mutawona mukasento nitu twayombe kinyo nabagenzi banje naje so imyaka nako yahwire kandi banyayo bantu arakayonza yarajyaho wahikarwa hinarwaye jo iri mu Kayonza nakorayo kandi ko naherze nayo banyayo bangarra bwongera again okay then njuke na munana bije banyahabwongera bantu ararugarama kurugu then actually bishe mushoto nubwe nabene ingura nkahugura ntakagira ahamba kuzagura nkantakagira rugarama so naza rugarama nanduko zakujware byo binaningambera nkandi rugarama haza ndu muto nkamplani nkunda nti noro ubwiro ko takajo tinisho mani mburu mu ko hano mangu washo mu rumo kugezereke so nkaba nakuna bensha bankandi umuntu arukunda kushaba munonga nati nimbikunda ninkunda kushaba so nanchiri yo musigaza muto nkansha abantu mukamo nkwase kunde zo mirimo ya government nkwase nangu myaka 8 mbe ni ntaha nzombya nzi kukore byanje ngamaze makijana mwene yanyetaba okay uko bantu aha myaka 8 washaraho kuri tayari so nho nabire ko nabendiyoko naheza kujwara nho nashabiri ati kintu cyawe nho nashabire ntingire ki bakwikiriza immediately no of course tikirukurahuka nangwa ninjuka disi witu umwami Nelson kirenda kambuze kibuzo nubwo yabirayizire obwire kandi chairman wa sub county chiefs association awa Ntungamo district so akamaze nkemyezena kandi abuja nkandi yo mwebembezi akayamanyire nangwa namwesere atayire so kuyabari mu office yareba fayiro atogutore towargarama narigire kuzengwe atumumpe namba yanti yarati ninkwenda so naza yo yambuza ati fayiro inkureba anti anakaw it is true ni atkashikora be ati ubihandikiro regenti kashebe ajirati ebe bihandiko byo kushomashine byawe ntibuzuma kashobe no fachi kwende kodyo anti nkanta kwenda ntahe ntatungire ikintu kwenda so mbenu kunariye nakitunga nashana mungu ntahe ikibuzo cyagarikire kumbuza ato mutwe gwa no hurorije
mutwe gwo no hurorije Atendekere. ntuzima ni plan kiriya tinyine nshunga atente yakira kacumu yagira ki Yahandikaho ngo yandikaho yagira recommendinga ubwiro kumura strictly bikabiza Kampala bikataka decentralized kandi so nagumizamo twabyirukaho nija banyikereza officially nahumura kutandukana n'ibiro 30 uko kubanza 2012 so ejo madeta ari retirement ijo na ari retirement kuba washaba ari retirement mazana na notungana pension ikirugira na ari retirement yukushaki yangi twas on medical grounds kwera ari retirement ejo jwire busha urategereza washye myaka nkaga ubone ko applyingira pension aha konka ko kubutahire aruka condition nkako ata no ichirizo so nechano tunga pension ya no you can't believe it ubwire nkaza Kampala nabire batira niruka bintu nangwa bandi ya muna kasente ndebo mwaka gwahwa bagumana bajangwa kasente kari hikwija mpora no gombyo kunabe nintayo turi yaho ngo ibintu babi decentralizing atishebi kuza ngo hangu bame ngutibigariro kwe mwagaruka kuno Ntungamo fayiro yanjye teri naza kuriya ngwito tukabyohereza tinka kubiya beti nkahura natamant kambireke nabanza nabi kunama nkabyesiza tukakikiriza ibi bintu ngarikire kubiresurrectinga umukwakana last year nambwe any time ninza kutunga kantu kanje na nyinzo mbashija ninganira kari so hati obu wabiro no planning ari retirement ubona uri ahamurmo urugombora chifu no murmo gwamani obwagombora tkantu ko kurabya mwirisho konkoriyo no yitanana n'imyaka 5 ngo bino humura oko yetebekanisizo ta retirement okanonda kuza kumura kora mbeno n'ebintu bingi icyo kubanza nyowe ikintu cyo bushubuzi kikacyangiremo kuba nandukuza kwika kumura aha yifa harubare kandi akaduka kanje ka supermarket nkabanye naho mpaho ebara nongero huna za sauna kandi abana beri igendo umwe bateka ngo no mwaga kunkata mwaga bwo kushangana ikitweta makatara itwe turukushoma bakabarara bakutiriye makatara uyu mukakare haru kwezi uyu mukakwezi uza kugikora ikibeta hwire norga hishomero mwazi nogera ki no shikiraho so mwe nakura nyine mekintu cyo kugera ki cyo kundemero kandi nayishanga nabinyine hakataka kanje kunabene naguzire nagizire kakakari yaha ninga kakakaruwo manyaha ahankija ho ndikayonza nkateduka hifa nanagame nyonkankunda business kateke duka harubare hato mukugitaho Rubaare nayo yansheneza nagumanyindara handukurugoku hato mutima gwagera nangwa nampanta kaguze nkanza naguro rugoku naguro rutoke kazo wanje no mushaho nawe no wa government hato atambika kubantu ihoko bitoke nturira kuntwe na twabugana umwe itwarigira merumo abantu nagetereka tugire ki saha wija hagura bwanyine ankija nahagure 2000 na aha 2000 na mushanvu hato burana ntoke na chifuku mwentu ababataka konkana rwoho wahagumya nahugurwoho nahagumya naho hagumariya wanje so nangwa nabyara kibira nkanye n'ikibira cyangu aho kuba nkija kukiguze 2019 ngo bakitembe ndukushara mwunze kuri hingemyane nebindi nashara mahatu kugera nti mpamena zahananka abintu ebyo hato oyinerwoho oyinerubaare abwenshi wachuzinjire kusetora injira Rubaare
niwe no hareba mwisho Rubaare ne hihi ne town mbwenu facilities ezirukunu nwani nyingi ungana ninkunda rwoho munonga east or west home is best nimpakundira kimwe kirungi wa twazayo wahareba ebyo kugira ngo necyaro nimpakunda so rwoho riyo nokora iki rwoho nagamira ngo mbwenu mukubanza nkanyine yo mwane hija hatahamu wirti yatahiremu yagwe hita nangwa natamunende onka itaba kundemeruma yo kutambura ente zabera mino garuguru ente nore ano gitire musente nyingi yamara kufa mbwenu hura byakushobora so neija nangwa nasharamo byo bushubuzi nazibona Kampala nkakora emyaka ena hari kabanzo bwo yogerere namara naza Rubaga urukora ki nkanye ne geno merchandise nkakirungi Rubaga nkanye gurire ho nankire ndukora nkomanje konka abo kinagambe cya home is best nkanye shanga namwe nkahirwa police twanturebana nkankira kukinga emirimo kunu time and again manyejo ubwira nkanda na chairman wa board of governors wa Nyakera secondary school harimo issues manya za strike manya biha so hati okwe namaremi akena nagera ki nagentereka ngaruke inzo so nanagambire nti nkabanye n'ikibara so ikibara imya ubwo mwana gwahirize kufa internazitire munazo narazandema najya ntundi yo ni intambara ndeka mbyari hikibira 1 inchi 10 litaka tubakuriye nkurokinga kandi ahinda hugukire ninza kukishangaho so 2019 nkihama sente kahurire itingu zagama kingana unkanga abo kuba wari ikibira kikakirimo acres nka close to 6 acres cyona kijwire kibe cyona kikache mu kartusi nkwana kwe nakitahiriye cyona hinje no hari ahi wareba hino mwani akantu kache mu ngano ko kakwasirwa amajyani so ahumpa no kwe nabire so ikibira wakitema watandika kwingo mwana umwana actually nka hatuwirite ya genziri wagambe cyo wanyuze ati nyobwiri twiyagiremo mwene ekantegana samunonga ahabwo kuba kikoma murundo gumwe nankejo umwani haza kama umwana muto kandi ububire mahibyo kabitakakanye za factory so nkandi giye kuguza mu tani 3 zomwani ndukureba kandi gutaka kugwayo menajya kangurwe hati abandi abugwayomere wanyu no kujya mukambanye nahanda hindazi kugwabe gome kiti akitema abyara haruba jajarati abya hata muheru bwire bwagenze abashandi abineki emyani nyubiti inchigizire ki toyine kandi so hati noho ngirire ntatubona reba natanduka gukora reka ntandike konkobwe nkana hingira amajyani bakagatwingira 2016 government nene gatwingira onka ahubwo kutambura na gutanagariberaje so mu lockdown age barikabikona kagira kandi kako nakarundi kagira kabi kwanyuka nkashabara DC ntati ngendenda ntuno kimanya ndi chairman w'abahingi b'amajyano mu district hati nibo b'amajyano bakwani bagenda hati nyonze yonta anje atanakwikiriza vuga motoka muri Ntungamo harimo abahingi b'amajyano ya tubihe munonga Ntungamo yinitaka rukushakira kugira ngo ndikiriza kwinga amajyani kandi itaka nkeri yambara rutagikiriza ngahaza no basabujya ngo kwetigaru bwikiriza konka bamwe batakagereza mwenu by simple survey
yokorre bitaka rukwingwa menanasi korre bitaka rumu ekisuru no kimafani ekisuru fani zebisha nanka bakweta fani ebe binanka birukumera ahamiti nibimera ko kuchukuro tinchanke kitine nkemizikire hazana bajyangu cyakucumita niki nkikira kumera nko mu mpanga nka asropes wabireba umanye ngwago n'amajyani konka government ikaba yatireho buryo basampolingire muri Ntungamo kuba na ushoba kaba gashabire ari nabentari so ba president yabihereza abo kutestinga kusavenga kureba ari so kuba nanje bashanga tubasaga hinga so bagatuha kandi batana bugatwinjira konka mingi gakafa abantu mwene tabaragafire mwene kizo government yarabanze kushomesa abantu nitwa mwene nekitu yambere nabwo kutambura kwitu kugira ngo kandi tutambura za cyamunga ntare bantu geraki so nicyo cyatu yambere so mbere nuko nikunyamkaga bakaba twingire ntakagare abareberire mwene kwagiye muna lockdown kandi already campaign nyenda mbyarina n'umwani nahereze kutema ekibira nkanyatirema abantu hata nashaba olsahara disi yanchereza to nakwikirize moto ko giheru barugiterwa kunke eruge yo corona yaho mwenchi kamanza ngozi yotarugaye so washtamarwo naza hwa majani twagakora nabyara umwani so umwani gure ya gwareba umwingi ukabyarwa ubwire bwa covid muri lockdown yo kubanza amajana go washoromire majani every Saturday burwa mukaga cyo nani nkigamba district omuntu bakima district bona bakimanyira kimwe uko abantu bamanya rori ituzanire kurangwa amajani gabo burwa mukago wanje motoka nane ija kupacha amajani umugaguza gomire garama mwene no kujya ngo twine factory konka gwa majani ukabe no giho musiri ugatwara barugateka nkahi abinzani aba factory bagatwara so hatima wajine factory no gokose atitwe nikija kitwata tweshanga amarebero bibiri urukushoroma twina abakozi ninja mwe wabareba nyine abakozi bingi bantabunkuhereza imirimo kuri yani bingi bamwe nkabiha kanunga bamwe n'abacyamuhunga abande nabo witu abarwo so bashoroma boni bamanya garebera then every Saturday ntware bitapi nangwa rebe byabahinje bamajyana bakwete birogotero ukabe no boyembe kirekisho ahanso hasimintinga then ugatamu then wagatamu umweno ushankwa gashanja then rwagateno hano utamu nkobwina bwo kwiretwa muki embeho so amajyane wana shi no kujya ngo ebiro ko yitwaza mutwareba ne yosiya rwo twagishenga umuri Ntungamo rwo niye rukizayo okufukira na nenjo niye rukizayo abwe bibara twine bibara twine emfunjo twine enshozi so ebi hati wagamba ngu ntotandikira umwani tokaguriremo amajyana ngo twire noriyaho hate bindi n'ibintu bindi bitwirembe kubisaho kwihaho amajyana nkiyo muntu washaka kana gamba mbenyine za business zikagumizamo manya mbenyine na business kikagade menyine yo business ya rogezi konka birebe wareba hate ndwe bindi mise abwo kuba supervision yaye kare oyine kuzaha farming kabanza wa byagera hibi ariko kabona reba byone binabenyine yokwe ntibiri yoko byona music system obihebyo byona nkabireta na biteka hati ubu hatandike kose business hakine mbota utabinshabire nabinshaba rero terms and conditions do apply hari ikintu kinkwenda kubuza watugambira okwabire watungire akataka Kampala
watandika business kunuya burahamweho noguro ko rutoce ruguru nogura aha obwo ko kirya hamura umuntu ukora iwo kabo savinga muri ngoki okabo bikota kugira ngo washazweho ezo kuinvestinga debo ryo munyantungamo konka nogura na Kampala noguro kunogura kuriya iwo kaba no bika muri ngoki njero mushara kaguru mwinji munonga umushara kagutara mwinji ati noreba ariho aha TV unabwe tejyanye TV West wagira hakana yoreka ikintu cya saving aruko jata abantu bingi nabagira ngo income minus expenditure equals to saving ati tumukuza kujina ati it should be income minus saving equals to expenditure. So icyo nkimanyisa ngo waza kurya urya nogera ki noyebarira icya kabiri amataka norebo kuturuguma ntukanya nukwega kweyongera hiyo aho kwanyone nyiruka ngo witwaho rwo abamwe nkabangura ndukubayamba nkangura ndukubayamba nangwa ntinyi nkagura nkiriyo mushomesa kwana ndiyo mushomesa nkanyi niho ka business kachi hati kuba bugura nkaha abantu bakabineza karandaranda umuntu na mwari kurisa yayindo imiti yo kombeka natema hiyabona tino babamjatinga so kuba bugura kantu nkaka uba harubajura kweshengereza so mujyo tikonka no ndazinga ati kujya tinyendo mutwaro otinyowe tinyine sento tinza kwenkumikina atanazo zimpe twonkana zo nza ku harukumi rero izindi ndago utanabwe nabwo ujyangu niwe so abo ujyangu wabo already umutwe gwawe uri focused nangwa na nekindi wareba kuri ifamu yanjye nanka hina abana itwaruga no mwanya ugwanto yena bajoga ni wahare kwari kunka wa horebiriyo ninge mwe wabireba so hataba mwana oshangana imbahaba ninjanti no shanga umuntu nayenda ikintu itaka kunkaja ngunaza kubika mpaka ari kizaki ezo sente akibaya hikarwa gate sente zigerake kunkaye bwa kumanya ngwezo ezayine nizibasa kugira hizagura handi hataryaho hato kigurokwe wagaruka wagurayo wayendo raguzayo ogurayo urukwenda so mbenu nkwe nabimba ningirande konke umushara ukutunga gukingana umushara kanu usira munonga ko umushara gokubanza umushara gokubanza nko mushomesa shi ninga nkachifu nko mushomesa ko mushomesa kumurwenda cyenda bimwe tibyona ebye aho kuba ebyinge ubushomesa nkamara imyaka 5 kandi ubwo bwire salary rone keta kabiro nora hatabantu amwe natunga salary rone ngwaze gura motoka nganyonkanji tunga ndukuzagura ki nkakataka nkako ibya motoka ntakagizereki so ndiyo mushomesa uno mushara kagutani nko mushiringe nka nemtwaro nkeshatu nko umwe bubwire wije waziko sachi bana shi nyoni njuka rukumurwenda cyenda kubantu mire rukone bampereza esente zo kufuruka baka ishomero karuka zo kufuruka kandi nduga hiye bakampereza umutwaro gumwe bane nk'umukishatu ngangagenda nagure gari ya Phoenix yemitebiri aha mutwaro gwe gukahoshe atizirahwire mawe jicobwe twaturigira umurahane sakata kahwire mbwire yes aha sente cine value no murahane saruka uzaca nana mushanci nana munana so zikazi cine value so ntagamba nto mitware 3 nzo tunguka 3 yo bwire zikazi sente nyingi hati ninda nke gari yeri igena kigira ngo rwakabwe nguno mitwara 5 ubwe egari uko so mbene abantu abandi barakureba umuntu wakakora atakubikira nyenzi
okubikira nyenzya ekyo kubanza nekyo naruga kugamba yes na n'abakozi banje ninkira kuba imbagambira bwareba kuriya nimbajya nti bana banje mukija kora kandi nangwa n'abariyo nibatureba nkire ninkibagambira baturira wayenda ngwe esente zuwatunga ubanza oshohozeho ubone kubikaho buri jweji nurutawishakara jibaho rutawishakara nihenda wamara kutunga ezo ratungi jiroti nyowe pasente rwinganite ndagibika kunka bamwe no mugambira ayina ngwazibika asoma ninga ngwazitware aziteka mu nanka nkakuri nozitayo nize ikazigira nkate za sako zoru kureba za sako tuzineho nyingi nkayindu kurenya cyera farmers sako iyo esete za ukuru kuzitayo nuko kuziye tuturukuyaho nenushu haze sete kuzuru kubaza yokwe no kabika hato shara moje kunde natunga shiringi kandi kankoze sente nani so nanagamira nti nkabana bakora nimba gambira ntatu bana banje nimba humushara konka nyo banje buri kinyamwaje nabana bakora unkokora nimba heze itarba zinyamwaje mbaje ntezo nazibahazia mubinzo mwaje isizo mwaje abenzo barya akashara no mushara zohereza umka bagurire mbuzi bagurire mpunu wakireba hati notekwa kubanza waye isamenjara wenda ngobike konka wara wajara ngwiwe ko kunywa karunje no kenda rero abasigazi berigenda rero no yaza trading center kakanye marayo rije ngun wara abanze kumureba nanka puru uyaza puru tebo manyangu na bya Arsenal manyana Liverpool nabiha noza kubireba bwire no ugira ki no gusiga wagamba hamucyara kandi turukwenda kurga hatamanyire umucyara wawe noha nahora no gira ngo no mushaho konka ukamutungota izina rye noha ukamushanga hi umucyara wanje nayitwa Nuwagaba Aneti shize nursing officer actually nwini charge wa Kayonza Health Center 3 hari ukayina gamre inakoze re kandi nyowe amazamagaruho nkabe nyina bakazi babiri yes nkabire mbine nubundi abentabine tinguja ngumbi aho kuba mukazi wanje mukuru tukagera ubutikerezana kunka tukatwi nabana kwa nkumukura kari nkumpitere ububwire kunka bashomera abana banje abo nkabashomesa akuba hatanga abana butwine nyono twine abana umwe akashoma electric installation mushi ndijo she's an industry engineer from Chambugu University umujo akaheza accountancy mubzi ndijo jiro mu 12 industrial art turiyo ntuhendera abantu abarukureba no bahabuze iki rero twaraga program mbeno ubuhabuzi bwo kubanza nimbuhereze minyeto ecyo kubanza n'icyo twantugamba nyincha karetegerize no basa kunda kurya gerizoba konka nyincha kareriyo ninyongera kubashaba ngureka mukora kwitu tubeni tumanya ntwete ngo kugera ki okubika tureke gukora tukashohoza rero ngo tuboneze turabica tugume tukore tubice rero zirasigareho tubone kugera ki kushohoza icya kandi n'ekikwatirine na bana ingero bari kubana bareba amabazire babo noreba ruhanga wakakitaho yagera ati tina shona nyuko ubone kumara ebiro binjo umunsi konka noza kureba ureba nk'umwana narira nk'umuzire we nkakabanda karumireho ureba umwana na imero nakwatirisha umuhoro ninganya munyowo tampire iki nkagura piki nyompereza wanje ngure piki aho wawe naho kwawe bata so ndi hondo kujaranti ngombe turukora na munonge menye to nyowa bwange niyo ndukhabura one
bahereza abazire babe kitinza nabasishe ninganyina kuba narebeka nkotine mugaro kunka arwa uyu mwana w'uruhu abo kubashwagizire ki akabaho so icyo kintu ni kikuru munonga kandi icyo kintu cyo kushanga ngo iyo nogero ati mpereza nyonyenda piki tubwo bwiga piki ojeme kugireba neba nebindi no bikora bikwisa piki kandi birebyo yine bigerake nabwe bigumaho konka wara wakunde icyo cyonka muhiri yawe nebitabonire so nicyo ndukushaba imyeto na munonga aho kwitwa twahika turiyo twita mwenu n'umurumo gwitu ugambira abana bitu twedu bateka tekera bari mno yes nashimira mnogo kugira ngo agumira ha program Reeba Ahindugire kandi aho naho twahendeja umugenyi witu yabari yo mwami Ndibarema wa Baitwabaabo kandi twaba turiyo muri Kyabukuju sero muri Kyabukuju ward muri Rubaare town council district ne Ntungamo umugenyi witu yatugambira ibigambo birungi kandi nabikunda yatugambira aha kintu cyo bwegese yagira ngo minimum omubwegese kugira ngo aha murumo goine iwe ni minimum gira ne kiba kiri ikintu kiri very very dangerous so n'ikirungi kushango kine yo ubwegese ubundi no basa gukora ikintu kiriya icyo ni ikintu kikora munonga kandi ikindi yatugambira aha bintu byemeramo planning izo rero kutunga umurumo tandaka otebekanise ukora shori abo kubecyo ni ikintu kikora munonga washorota is very important ahandi nibingi byatugambira abana kwereza abana ikitinda abazire babe kitinda n'ibintu bingi ebyathabura program ejire kandi abigarakamu kana kahendera ndesere Discord and bet komjuni na nyine asafturia hebwa nyine Gerard Katsaba nkute reception nyine priva akampura aha nka producer a program ejire kandi nabagenzi bita abandi aha team ya Reeba Ahindugire tubakunda munonga yemwe abatarugaho mukama barinde kandi abaho mugisha kandi abakunda murarije